Okey, kita sambung lagi tentang tugas-tugas ataupun function and duties of the Registered Energy Manager under the EECA 2024 or Energy Efficiency and Conservation Act 2024. Okey, saya dah sebut dalam video sebelum ni tiga data collection and analysis. Kedua, memastikan pengguna tenaga melaksanakan sistem perusahaan tenaga. Okey, yang ketiga, memantau pelaksanaan sistem perusahaan tenaga oleh pengguna tenaga atau energy consumer. Kemudian yang keempat, D ni ialah ini agak straightforward lah. Okey, to prepare the energy efficiency and conservation report for the consumer. Okey, laporan ni perlu dihantar setiap tahun, setahun sekali. Bermula dengan yang pertama sekali selepas 12 bulan pengurusan tenaga dilantik. Yang bulan ke-7 dalam masa 30 hari dia kena hantar on behalf of the energy consumer laporan kecekapan dan juga konservasi tenaga secara online. Okey, berdasarkan guidelines on the energy efficiency and conservation report as issued by the Energy Commission. Okay. Bila saya kaji guidelines on this report, guideline ni, jadi report ni tak perlu hantar secara bentuk laporan, dia kena dihantar dalam online. Hanya masukkan maklumat dan data-data berdasarkan guidelines yang dikeluarkan. Bila saya kaji balik kandungan dalam report tu, panduan untuk report tu, semua maklumat, maklumat dalam yang perlu dihantar dalam report tu sepatutnya ada di dalam sistem pengurusan tenaga yang dilaksanakan oleh pengguna ataupun energy consumer. Maksudnya, jika sistem pengurusan tenaga itu dibangunkan dan dilaksanakan berdasarkan guidelines yang dikeluarkan oleh pihak surinsel tenaga, maksudnya laporan ini langsung patutnya tiada masalah sebab laporan ni hanya extract, kita hanya extract information and data daripada sistem pengurusan tenaga itu, and then kita laporkan setiap tahun, itu saja. Itu saja. So, sebab yang D ni, prepare the report, memang tugas pengurus tenaga berdaftar untuk sediakan laporan tu online dan juga submit on behalf of the energy consumer. So, dia bertanggungjawab lah untuk pastikan data-data tu tepat, maklumat yang dilaporkan tu sebenarnya ialah sepatutnya apa yang dilaporkan dari segi prestasi dan sebagainya. Itu yang keempat, D. Yang kelima, E ialah again surinsel tenaga memang menekankan hal ni untuk memastikan antara tugas ni ialah untuk to ensure the accuracy of the information provided in the report. So data tu kena tally dengan bill dan sebagainya lah supaya data tu match. Maksudnya apa yang dilaporkan online tu sama dengan data dalam contoh dalam bill ataupun energy bill. Bill daripada utility lah. Kemudian make sure dia kena memeriksa, examine all the records, maintenance, operation, equipment dan sebagainya, dan juga laporan energy audit, energy audit yang perlu dibuat oleh pengguna tenaga itu kena check, maksudnya kena examine to make sure all are accurate and so on. Maksudnya itulah. E, pastikan semua data dan maklumat yang disediakan itu adalah tepat. Ini bukan senang ni. Untuk kena check energy audit report, check data-data yang dikumpulkan di operation and maintenance and all that. Itu E yang kelima. Yang keenam tugasnya ialah, this is maybe the only yang technical part lah. Yang technical part, this is untuk memberikan nasihat ataupun to advise, to advise the energy consumer, on, any other energy saving measures. Maksudnya bagi khidmat nasihat lah tentang langkah-langkah penjimatan tenaga, dan juga memantau pelaksanaan langkah-langkah berkenaan. Maksudnya kena bagi khidmat nasihat, bukan kena pasti langkah-langkah penjimatan tenaga. Dia beza tu. Maksudnya bagi nasihat ni dia boleh bagi macam where to who can get the saving and so on. Dia bukan identify. Maksudnya dia boleh rujuk kepada list of energy saving measure yang disediakan dalam laporan energy audit tenaga oleh juru audit berdaftar. Dan juga yang boleh apa-apa langkah-langkah khidmat tenaga yang dicadangkan kepada Energy Management Committee,
yang dimasukkan dalam pelan tindakan ataupun action plan lah. Okay, so dia kena advise on energy saving measures. Okay, and of course, okay, the next one dia kena propose appropriate measurement and verification plan untuk kepada Energy Management Committee. Maksudnya bila bagi khidmat nasihat tentang langkah-langkah perkhidmatan tenaga ni, setiap langkah-langkah perkhidmatan tenaga tu perlu ada dia punya cadangan, dia punya untuk measurement and verification of the energy performance. Okay, ini bukan kerja teknikal. Okay, not really technical job. Maksudnya bagi saya, kalau dia kena advice, okay, dia boleh dapatkan support daripada technical team ataupun expert daripada luar untuk dapatkan input untuk what can be used, what can be done to save energy. So energy saving measure ni not the RAM tu yang mesti dapatkan. So he or she can get the support from other parties. Kemudian dia kena ada knowledge lah untuk mencadangkan or get expert to help to propose the suitable measurement and verification plan kepada komiti untuk measure performance. Okay, yang last sekali ialah untuk membuat apa-apa tugas lah yang diarahkan oleh suruhanjaya tenaga. Contohnya dia mungkin suruhanjaya tenaga, okay, mungkin akan arahkan untuk dapatkan energy related data yang berkaitan, production related data yang berkaitan dengan energy management, okay, contohnya production output, okay, processes and all that. Kemudian jenis-jenis proses ataupun equipment, senarai equipment yang terlibat dalam sistem usaha tenaga, contohnya equipment yang terlibat dalam significant energy use and so on, okay, and then data-data tentang energy variable, okay, yang akan affect energy consumption dan sebagainya lah. So maksudnya yang terakhir sekali ialah adalah tanggungjawab seorang pengurus tenaga berdaftar untuk melaksanakan apa-apa arahan yang diminta oleh suruhanjaya tenaga. Okay, saya dah cover A, B, C, D, E, F, G. Okay, if you look at A, B, C, D, E, F, G ni daripada video nombor 1 sampai video yang ni, I would say hanya about not more than 20% of the tugas-tugas tu melibatkan kerja-kerja teknikal. Okay, dalam bahagian teknikal pun dekat F lah. F ni ialah advise consumer on energy saving measure where the RAM can get help or input from technical team or technical expert. Okay, so the question now, okay, how the RAM can prepare themselves, okay, how they can show the evidence that they are doing all these works. All the works as outlined in the guidelines. So kena figure out lah. Paling penting bagi saya ialah how they document their works from A until G. Okay, from A, okay, A until G, okay, A, B, C, D, E, F, G, okay, dalam guidelines tu how they document the works. Okay, so contohnya katalah pihak pengurusan tak nak buat energy policy, tapi apa bukti pengurus tenaga telah mencadangkan. Okay, sebab saya ada pengalaman buat management system ni kan, membantu my client kan. It's not straightforward, okay, sometimes it's one person job. It's sometimes, you know, it's melibatkan komunikasi, some department tak bekerjasama, okay. And then sometimes the top management tak agree, tak setuju, okay, untuk allocate resources dan sebagainya. Even sometimes procurement tak agree untuk ubah sikit proses procurement ataupun tambah sikit proses procurement untuk consider energy performance. So benda akan berlaku. So cabarannya, how the registered energy manager, okay, can document all their effort, okay, as evident I have done my part, I have performed my duties. Okay, so that is my sharing. Okay, on the energy, on the function and duties of SRM, okay, SRM, Pengurus Tenaga Berdaftar, and I hope it enlighten each of us lah. Saya buatlah bahasa yang mudah, okay, bahasa sebagai cakap dengan kawan-kawan. Okay, simple. Okay, so I hope this video enlighten you a bit. Okay, so the keyword to me, keep learning, and then keep expose yourself. You know, sometimes you have to try and error. Kita cuba tengok how does it work. Because I keep going through the same thing. Okay, I'm also learning, okay, because akta ni baru, semua baru to all. Okay, pengalaman sebelum tu jadi panduan untuk saya buat something lah, how you can meet the requirement. With that, okay, enjoy this video and I hope useful for you. See you in the next video.